Mmuhi ya motle, mmuhi ya ratehang wa lenaneo la rona la Sesotho Sermons and Programs. Ke rona bana re kgutlile he, re se re qadile mme re a o amohela. Jwalo ka mehla re bentse re matha leqepheng la Facebook, re matha ka kanaleng ena ya YouTube, mme re le kgothaletsa hore le be se ntse le etsa share. Butle le nna he hle nne ke etse share eo ya ka eo. Ke share le batho he on Facebook moo. Ke dumela hore le moruti o tla ba sa ntse a etsa jwale hore e tsebe hore e hle phatlalle. Ka lebitso ke ntse ke le Thapelo Letete, mme ke nna ya tlang ho ba host ya lona hoseng hona. Re na le moruti wa rona ke eo, moruti eo le mo tsebang, moruti Nkwebe. A ko ba dumedise moruti wa ka, batho ba hao ke bana. Basotho ba eso lefatshe ka bophara dumelang, kgotso e be le lona. Amen. Re a leboha. Moruti jwalo ka ha boletse, ke dumela moruti o ntso o le ka mono ka ho la Rwanda, le hona jwale tjena jwalo ka ha o ile wa bolela. Ho jwalo ntate, ntse ke ile ka kwano ka lefatsheng la Rwanda. Hana ba buang ka moo, ba bua Kenya Rwanda kapa ba bua ke Swahili? Ba di bua di le nne, ke a kgola dipuo tsenana. Kinyarwanda ke ya lehae, Kiswahili ke ya matjhaba, ba haisane le Kenya le Tanzania ka yona le Congo. E le sekgowa le French. Sekgowa le French. Ho ke tseba hape hore pela teng mono na le bo Kirundi ya puo mono. Ka Burundi ka mona. Ka Burundi ako ba dumedise ka eno ya ka mono he moholo wa ka kuko hore na o reng ha o re dumedisa. Ke sebedisa ya hae moo ya Kinyarwanda. Ako ba o tla ka Kirundi moruti wa rona. Kirundi ha ke tsebe. Kirundi ha o so o tle hantle, ha hona bothata. Kgetlo le tlang ha o so o tla hantle moruti wa rona, o tla ba dumedisa. Ke ne ke re ke re nke nako ha ba ntse ba kena, re nne re itlhophe. Ka nako ena momamedi e motle, ke nako yane ya hore re tle re ye to the prayer garden, re tle re tsebe ho beha moruti wa rona, moruti Nkwebe, ho Morena Modimo hore a tle a mo tataise, mme re tle re ipehele rona ho Morena wa rona. Ka nako ena ke le mema hore re inamiseng dihlooho thapelong. Ntate wa mehauhelo, ntate ya hae lehodimong, ntate wa Morena le mmoloki wa rona Jesu Kriste, ke rona bana ntate, re kgumame ka mangwele prostrate before torone ya hao ya mohau. Re re ka ha wa halalela Jehova, ha re tsebe ye mong eo ka nako ena re ka tlang ho yena, o tla nyanya matla kapa o tla ithuta ho yena ha e se wena Jehova. Ka nako ena ke rona bana ntate, re butse ditsebe, re butse dikelello, re butse dipelo hore ntate dintho tsena tseo sontso hore di dudiseditse tsona ka leleme la moruti wa rona ntate Nkwebe, di tleke di dule di ahe ka dipelong le dikelellong tsa rona ntate, di tleke di mele jwalo ka peo yane eo ile wa re ile ya wela hodima mobu o lokileng, o lokisitsweng. Ka nako ena ntate o tlo ko o bue le yena moruti wa rona, ha o ntso o bua le rona ka yena, le yena a tle a fumane molemo, a une molemo ho ditaba tsena tseo re tshwaretseng tsona bohle hoseng hona. Qetellong ya letsatsi e tle re mohlankwane torompeta e llang ha o re nka o re isa lehaeng kapa mane lefatsheng la Gauta, kaofela re tle re fumane re le ba boneng mohau mahlong a hao letsatsing leo. Ka nako ena ntate e ba le rona bohle, lebitsong le matla le sa kang la phoqa mang kapa mang, lebitsong la Morena le mmoloki wa rona Jesu Kriste, hoseng hona re a rapela. Amen. Amen. Jwalo ka mehla, bana beso, wena mmuhi e motle, ha o na le potso efe kapa efe, ha o na le kopo ya thapelo,
o tlo o e ngole leboteng leo leng ho lona, whether ke ka Facebook kapa ke ka mono ka Instagram-ong, o tlo o di ngole di-comments, dipotso le dikopo tsa thapelo hore tere ha re re amen jwale re tle re sebetsane le tsona, re di arabe le moruti wa rona ke enwa. Tate moruti, ke rena Modimo a be le wena, ke nako yane ya hore ke fetisetse marapo ho wena moruti wa ka. Ao morena a bokwe haholo ntate Thapelo hle, ka nako ena e ntle eo re e fumanang ya ho tla ba mmoho kwano. Ha ke le dumedise hape Basotho ba heso lefatshe lena ka bophara, ke le dumedise hohle moo le leng hona teng. Ya le dumedisang jwalo ka ha o so boletswe ke moruti Lebaleleng Kwebe, ke ntse ke le boithutong kapa kwetlisong ya tsona tsena tsa seruti ka lefatsheng lena la Rwanda, University-ing e kgolo ya naha ena ya kereke ya masala e bitswang Adventist University of Central Africa. Ke moo ke ntseng ke betlwa ka teng le ho lokisetswa bosebeletsi bona ba boruti. Empa leeto la ka le se le tla fela ka kwano, ke a dumela mathwasong a kgwedi ena e tlang ke tla be ke bua le lona ke le Lesotho. Ke dumela jwalo hore ka moso ha ke bua le lona kwano, ke tla be ke bua le lona ke le Lesotho. Ha re ke re kene sehlohong sa rona sa letsatsi la kajeno, jwalo ka ha ke bona hore se beuwe mona ka pele ho rona. Sehloho sena se re fela di lekane dinako tsa ho dula malaeneng. Ha sehloho sena se phatlalatswa se ntse se bapatswa, ba bangata ba ile ba ipotsa hore na ebe moruti o tlo reng ka taba enana. Ba ipotsa jwalo, ba bang ba ntela yona mehala, ba re he re bona taba ke ena mona, ebe o tlo reng? Ya ba jwale le nna ke batla ke ferekana hore ebe e rometse molaetsa o feng taba ena dikelellong tsa batho. Empa ha ke e lokise fela ka bokgutshwanyane hore ha hona ntho e nngwe eo ke tlong ho bua le lona ka yona, ha e se fela ho tla hwa Jesu Kreste. Ke tlo bua le lona ka Jesu le ho kgutla hwa hae lekgetlo la bobedi. Mme ke a kgola mmokotaba wa sehloho sena re o fumana bukeng ya Johanne kgaolo ke ya 14. Re tlo bala temana ya pele ho isa temaneng ya boraro. Ke hona moo re fumanang sehloho sa thero ena ya rona hona teng. Ke batla ho dumela hore marangrang ana a tla ntumella hore ke sebedise projection tsa ka hantle mona, ke sa sitise letho. Hanyane fela tle le ntumelle ke bona na ntho ena ya ka e sebetsa jwang, re tle re tsebe ho tsamaya mmoho. Ke bone fela hore na e dumela ho tsamaya le dibathene tsa rona mona. Bukeng ya Johanne kgaolo ya 14, temana ke ya pele ho isa ho ya boraro, ke hona moo sehloho sa thuto ya rona se fumanehang hona teng, di lekane dinako tsa ho dula malaeneng. Ha ke re bale temana ena ya rona, ha re tla kena therong ya letsatsi la kajeno. Temana ya pele se re pelo tsa lona di se ferekane, dumelang ho Modimo le ho nna le dumele. Temana bobedi re meaho e mengata ka tlung ya ntate, hojane ha ho jwalo nkabe ke le boleletse, ke ya ho le lokisetsa bodulo. Mme ho tloha hona mona temaneng ya bobedi fela hore ke ya ho le lokisetsa bodulo, motho o ka ipotsa hore na ha eba ke hona ho lo lokiswa bodulo, o ntse o dula kae ha bodulo ba hao bo ntse bo lokiswa. Temana ya boraro e re, mme tla re ha ke se ke ile ke le lokiseditse bodulo, ke tla boela ke boye ke le nkele ho nna, hore moo ke leng teng le lona le be teng. Ke yona temana ena eo e reng ha ke bala ke sheba, ke ileng ka fihlelwa ke sehloho sa hore mona ha se hae, ha re lapeng, ha re habo rona. Jesu mona ha bua le barutwa ba hae ka mora selallo sena sa ho qetela, a ba siya, o ba siya le mantswe yana hore ke
ke ya ho le lokisetsa bodulo. E tla re ha bodulo bo lokile ke tla kgutla ke tle ke tlo leng lata. Mme taba enana e etsa kelello he ha re re haeba re dumela ho Jesu yenwa ya reng o lo re lokisetsa bodulo, ha jwale ba dumelang ho yena ba so e bodulong bo Jesu a bo lokisitseng, re sa le malaineng. E ka nna ya ba o dutse ha hao o rekile o na le single room o wena o ha hao, ha o dumela ho Jesu o sa le malaineng. E ka nna ba wena o na le two room ya hao o haile o monga stance o a laola wa ipusa o ishebisa dintho mo o ratang teng, empa ha o dumela ho Jesu o santsane o le malaineng. E mong yena a ka ba le ntlo e kgolohadi e dikamore hodimo le tlase, e nang le metsi le di-toilet ka hare, monga yona ha hloke le ho tswela ka ntle. Empa ngwaneso haeba o dumela ho Jesu yena eo temaneng yena a reng ke ya ho le lokisetsa bodulo, ntlong eo ya hao e majabajaba o sa le malaineng. Mme ka thero yena kapa ka thuto yena ke mpa ke tlisa kgopotso ho nna le wena hore ha re se ke ra iketla haholo. Dinako tsa ho dula malaineng di ntse di fela, dinako tsa ho dula mona mo re dutseng teng di ntse di fela. Mme ke re ho wena di lekane dinako tsa ho dula malaineng. Ho tla hwa Jesu e bile ntho e ngata e buletsweng ke ba bangata ba e rutile. Ba bang ba rona re kgathetse ke taba ya ho tla ha Jesu, re se re batla dithero tse seng di dumellana le maemo a itseng a rona. Empa e re pele ke kena tabeng ena ke nke ke kgutlele morao hanyane tshimolohong hore na ho ile hwa tla jwang hore re qetelle re se re bua ka ho tla hwa Jesu, re qetelle re se re bua ka hore lefatshe lena ha se ha habo rona. Mme yena e tla re tlama hore re ye tshimolohong re ilo botsa hore na ha Modimo a ne a re beha lefatsheng lena o re beile ka mabaka a feng. Mme bukeng ya Kgenese kgaolo ya pele temana 26 ya 28 ke ditaba tse re di tsebang tsena hore Modimo a bopa motho ka setshwantsho sa hae. Mme temaneng ya kgaolong ya bobedi temana 15 a mo beha tshimong ya Edene hore a eleme. Modimo a bopa motho a mmeha serapeng sa Edene. Mme ha o bala temana 26 to 28 mona ke moo Modimo a ileng a fa motho borena bolaodi ka hohle lefatsheng. Mona moo re neng re bala teng bukeng ya Kgenese ha o bala o tla utlwa hore re laola tse metsing, re laola tse moyeng, re laola le tsena tse tsamayang hodima lefatshe lenana, e leng hore borena bohle ba fuwa motho nakong ena eo a beuweng serapeng sena sa Edene. E leng hore morena wa lefatshe lena e ne e le motho ho busa sohle se teng lefatsheng lenana. Empa ha o bala kgaolo ya boraro ho tlola tsena tse pedi re kopana le mo re fumanang hore dintho di ile tsa senyeha. Empa pele di senyeha tsohle tse Modimo a neng a re file tsona di ne di fumaneha mahala. Re ne re ja dijo mahala, o batla perekisi o tla e thola mahala, o batla apole o tla e thola serapeng mahala, o batla banana o tla e thola serapeng mahala. E le hore tsohle tse Modimo a neng a re file tsona e le dijo di ne di fumaneha fela. Ke re le bodulo ba ho dula Edene ne re sa patale ground rent. Atama ke be a bua ka ground rent ya hore o ne a dula serapeng sa Edene, o ne a dula mono mahala. Mme tsena di ile tsa senyeha. Ka Sesotho ha o sheba nako eno re ka e beha ka hore di ne di fumanwa dintho tsena di tunositse, di ne di fumanwa di le fela, di dutse tjena fela o nka o ja. Mme ba ne ba ena le lehae le dijo ba sa hloke letho. Empa ha o ya kgaolong ya boraro ya buka ena ya Kgenese re fumana hore jwale hwa ba le Ntsunyakgare. Se ke akaretsa ditaba tseno re ya di tseba na ho etsahetse jwang. Ntsunyakgare ha a fihla ya ba o senya ditaba, mme ha se a sentse ditaba Modimo a tlameha a tle a re jwale ho lekana. Temaneng ya 22 kgaolong ya boraro Modimo a fihla ya ba Jehova Modimo o re bonang motho o fetohile a be jwalo ka e mong wa rona, o tseba botle le bobe. Mme jwale a se ke a isa letsoho la hae a nka le ditholwana tsa sefate sa bophelo a dija, mme a phela ka mehla. Temana 23 Jehova Modimo a mo leleka tshimong ya Edene a tle a ya ho lema mobu wow a ntshitsweng ho ona. E leng hore tsane tse neng di fumaneha di tunositse jwalo ka ke boletse ka polelo ya Sesotho, ha motho a lelekwa tshimong ya ba dintho di ya mo fetohela. Mme a kgutlela temaneng e moraonyana ya 17
tse neng di fumanwa di tunositse jwale o se a lokela ho di sebeletsa, mme temana e se e re mme o tla ja tsa lona ka thata. Ha kgaolong ya pele a ne a di ja ha bobebe, a inkela tsona fela ho se potso, ho se boima ba letho. Empa kgaolong ya boraro tsela tse neng di tunositse kgetlong lena di se di raya, kgetlong lena di se di na le menu di a loma, kgetlong lena di se di le ditabataba, ha di sa nkwa fela, di se di nkwa ka di-license. Mme mona temana e re o tla ja bohobe ka mofufutso wa phatla ya hao. Ha o ya temaneng e ka pelenyana e re re tla fumana hore ntho tsohle ya ba di fetohile. E re ke kgutele mane mo ke reng jwale hwa qala ho sebetsa hore jwale hore o tlo be le ntho, o tlo be le yona ka tumello le license. Bodulo bola bo eneng e le ba mahala pele ba qala hore jwale ba bo patalle. Ho dula ka ntle ho serapa hwa etsa hore jwale ha a re ke batla poloto mona, ke batla setsha mona, ho so ho thwe se patalle. Ke re le ho fumana poloto fela e ne e le ho patala. Ha re ya bukeng ya Johane chapter 12 temaneng ya 31, hobane jwale borena bo fetohile, ha e sa le yena motho ya laolang dintho, ho se ho ena le e mong ya monketseng sebaka. Mme yena ya monketseng sebaka yeo re ileng ga kopana le yena kgene se kgaolo ya boraro, yeo ka lebitso e leng Satane le diabolosi le noha ya kgale e thetsang lefatshe kaofela. Ha o bala buka ya Tsello chapter 12 verse 9 mola, ke yena ya seng a nkile borena bona bohle. Utlwa Jesu ha ananela taba ena bukeng ya Johane kgaolo ya 12 temana 21. Jesu o re jwale e se le kahlo ya lefatshe lena, jwale morena wa lefatshe lena o tla lelekelwa ntle. Ke mang morena eo wa lefatshe le? Ha e sa le motho, e se e le Satane. Mme pusong ya Satane o lefella ntho ye nngwe le ye nngwe yeo o e sebedisang. Mme ke puso yena yeo Jesu Kriste a batlang ho e fedisa, yeo bana ba hae ba patallang ntho yohle. Ha tswela pele bukeng ya Johane 14 verse 12 ntse a re morena Jesu, ha nka ke ka hlola ke bua le lona haholo, hobane morena wa fatshe lena wa tla, mme ha ana letho ho nna. Ke mpa ke le ka ho tiisa hore ya seng a laola mo ha e sa le motho, ho se ho ena le e mong ka hodimo ho yena ya laolang. Temaneng ya 16 temaneng ya 11 hona bukeng ya Johane, Kristo ntse a tswela pele ka hlolo e teng, hobane morena wa lefatshe lena o se a ahlotse, yena Satane le diabolosi yeo re buang ka yena. Ha o sheba buka ya Mateo 25 verse 41, o lokiseditswe mollo wa dihele, o lokiseditswe kahlo ya hae e se e phethilwe, yena o se a ahlotse. Jwale ha batla ho ya timela a le mong. Utlwa Paulos ya bua ka yena bukeng ya Bakorinte ba bobedi kgaolo ya bone temana ya bone, o re e leng bao modimo wa lefatshe lena, wa utlwa Satane ebile o bitswa leng? Modimo wa lefatshe lena. Hoto o ba foufaditse dikelello, ke hore ba sa dumeleng ba tle ba ske ba tjhabelwa ke lesedi la efangedi ya kganya ya Kristi, yeo e leng setshwantsho sa Modimo. Mona Paulos kapa dingodi tsa Bebele di a ananela hore ho na le ya busang lefatshe lena, ho na le ya laolang lefatsheng lena, mme lona bohle ba dumelang ho Kristi le malaineng le hirile, le hloka ho lokisetswa bodulo. Mme temana ela ya Jesu Kristi e re ho nna le wena re hloka ho dumela ho yena, re shebane le bodulo bo wa re lokiseditseng bona bo senyehile. Haeba o batla ho phela ha monate mona, o hloka ho ba le dikamano le morena wa lefatshe lena, e leng diabolosi. Mme bohle ba rona ke a tseba ha hona ya ratang ho amahanngwa le Satane, ha hona ya ratang ho bitswa ka hore ke ngwana wa emobi. Kaofela ha rona re batla ho bitswa bana ba Modimo, empa ya busang lefatshe lena o teng ngwaneso. Mme ke ka hona sehloho sa rona se reng di lekane dinako tsa ho dula malaineng, ha re ipehe hantle le Jesu, bodulo ba rona mona lefatsheng lena bo tle bo fihle pheletsong ka pelenyana. Utlwa Johane ha tswela pele lengolong la hae la pele kgaolo ya 5 temana ya 19, o re re a tseba hoba re tswetswe ke Modimo le hoba lefatshe lena lohle le rapaletse ka tlase ho emobi. Lefatshe lena lohle ha hona moo ka baleelang teng lefatsheng lena wa go baleile Satane, ha hona moo ka wa yang teng lefatsheng lena wa re mono o sireletsehile, Satane ha ayo, o hohle. Mme o tla re o Lesotho
o tla patala stents, o tla go ya Afrika Borwa o tla patala stents, o tla go ya London America o tla patala stents, o tla go tlile Rwanda o tla patala stents. Molao wa stents wa morena wa fatshe lena o a tshwana hohle lefatsheng, ha hona moo ka yang teng ya ba o fumana molao o fapaneng, ha hona moo ka yang teng ya ba o fumana tshebeletso ka tsela e fapaneng. Hohle moo tla ya morena wa lefatshe lena o tla re patadisa stents. Re tla kganna dikoloi ka di-license, re tla kganna difofane ka di-license, re tla dula re robale re tswe re kene ka di-license, morao tjena re se re tlo reka le ka di-license, re se re tlo tsamaya le ka ntle ka mona ka tumello ka di-license. Morena le Modimo wa lefatshe lena o halefile hampe. Mme ke nako ena ke tlang ho wena ngwaneso, ha ke na taba tse ngata, ke mpa ke re ha tsena tsohle di retsala di repotile, dinako tsa ho dula malaeneng di ntse di fihla pheletsong, dinako tsa ho dula malaeneng di ntse di fihla pheletsong. Ha o tloha o kgenese mane o sheba ha dintho di keta ho senyeha ho ya kgaolong ya botshelela ho e kgenese, Modimo o ile a leka ho etsa tlhopho botjha, a thea komiti ya tlhopho botjha hore a lokise hore sebete se se atile ho ha leka ho etsa komiti ya tlhopho botjha. Re a tseba modula stulo le sebohodi sa komiti ena e ne e le Noe ya ileng a sebetsa ka matla hore a tlise lefatshe dikamanong le Modimo, empa lefatshe kaofela le ile la hana ho tekenela tumellano ya tlhopho botjha hore ho lokiswa dintho, batho ba boelane le Modimo. Mme ha ba se ba hanne, Modimo ya ba hana boikgethelo. O lokela ho romella morwallo o ileng wa timetsa lefatshe kaofela, wa sala bano ba robedi fela ba ileng ba kena ka rekeng. Mme ha ba robedi ba se ba kene ka rekeng, morwallo o fetile, Modimo wa ba kgutlisa hape ka kgopolo ya hore kgetlong lena mohlomong dintho di tla loka, mohlomong dintho di tla tsitsa, bobe bo keke ba ngatafala ba ata jwalo ka pele. Ke lekile ho ntjhafatsa, ke lekile ho tlisa constitution e ntjha. Utlwa kgaolo ya borobong ha bua Modimo a leka ho ntjhafatsa, a leka ho tlisa constitution e lokisitsweng, kapa ke reng e hlomathisitsweng. Constitution enana ha o ya bukeng ya kgenese e ntse e tshwana, empa mona e batla eka e hlomathisitswe kgenese kgaolo ya borobong temana ya pele ho isa ho ya bobedi. O re ya ba Modimo o hlonolofatsa Noe le bara ba hae, wa re ho bona atang le ngatafale le tlale lefatsheng mona ha ona tlhomathiso e entsweng. Molao ona o feta o ntso le jwalo ka ha go bone o kgenese kwana. Temana ya bobedi re diphoofolo tsohle tsa lefatshe le dinonyana tsohle le ntho tsohle tse hahabang lefatsheng le dihahabi tsohle tsa lewatle di le tshabe, di tshohe ke lona, di beilwe matsohong a lona. Modimo ka nako ena le ka hore a kgutlise seriti sane hape hore borena bona ke batla ho bo beha matsohong a hao Noe, ke ba beha matsohong a hao le batho, le ke le rene le buse. Hleng bana ba ka ekare ke a mutla Modimo ha ba qeka a ba qekisa hore se keng la dumella Satane ho le amoha bojalefa bona, se keng la dumella e mobe ho le nkela borena bona. Empa ke ha o bala ka mora ho nakwana mono, Noe a ileng a lema dirapa, a lema merara, ha ba le veini, a nwa, a tawa, a ba ikapolela diaparo, ya ba ho senyehile, dintho di kgutlela morao, ha senyeha tu hape. Mme le ka mora tlhopho botjhaena dintho tsa hana ho sebetsa. Modimo a leka ho lokisa ditaba, ha a ka re tlohella fela. A bitsa Abrahama, Genesis chapter 12 verse 1 to 3. Abrahama a leka hore a etse dintho, a leka ho tsamaya le lefatshe leno a ntse a bina ha rena bodulo mona ho fihlela a ishwa. Mora ha Isaka a nka lesokwana a leka hore le yena a bina pina lefatshe le utlwe hore re ba fiti mo lefatsheng re ka le rata jwang, empa le yena a ba shwa, lefatshe la hana ho utlwa. Jakobo a nka lesokwana a leka ho bina pina hore ke moeti, ke le tseleng, ke
ke feta ke tsamaya ba hana ho mo utlwa le yena a shwa empa ere ke ikgutsufatse taba ena ha re ntse re e shebile tjena re late bukeng ya Baheberu ka molomo wa Paulosi ha lata dinatla tsena tsa tumelo tse neng di bina dipina ka ho fapakana ho bontsha hore mona ha se hae, mona ha se habo rona, re baeti le bafiti. Ya bukeng ya Baheberu le nna o tlo utlwe ha Paulosi a di beha. O kala temaneng ya pele ka hore jwale tumelo ke tshepiso e tiileng ya dintho tse boletsweng, ke pontsho e kgodisang ya tse sa bonweng. Bakreste re batho ba tumelo, re kgolwa le ho dumela dintho tse sa bonweng, tse sa tsejweng. Ha tswela pele mona temaneng ya 8 hore ka tumelo Abrahama mohla a bitswang o kile a utlwa a fallela naheng eo a tlang ho inewa ka mokgwa wa lefa, mme a falla a sa tsebe moo a yang teng, a sebedisa tumelo. Ha o feta mono temaneng ya borobong ho thwe ka tumelo o kile a dula ka mokgwa wa mojaki naheng eo a e baletsweng, a aha ditenteng le Isaka le Jakobo bao e bileng majalefa le yena a pallo e le nngwe. Ha re tlolele ho ye mong hobane o ne a lebelletse motse o nang le motheo wo Modimo e le mothehi wa ona. Ke moo taba tsa rona di fihlang di fumana mmoko wa tsona mona hore Modimo o lokisitse sebaka se seng ho fapana lefatshe lena, o lokisitse sebaka se seng hore tsena tsa lefatshe lena tsona di tle di fete. Jwale ha di feta o re batho ba hae lefatsheng lena ba itukisetse ho kena lefatsheng leo le yena. Ha re ya temaneng ya 13 e re bao bohle ba shwele ka tumelo, ba eso o newe tseo ba di baletsweng, ba mpa ba di bonetse hole, ba di dumetse, ba di dumedisitse, mme ba ipoletse hore ke basele le baeti lefatsheng lena. Ke bao ha ba nentse ba phela lefatsheng lena e ka ba nentse ba bua taba tsena tseo ka jeno ke reng ke sehloho sa rona di lekane dinako tsa ho dula malaeneng. Jwale nako ya hore kgefang-kgedi ena ya haswe e bolellwa lefatshe lena ke yona enana. Ba shwele ba ntse ba bua ntho e tshwanang, re baeti le bafiti lefatsheng lena. Ba buang jwalo ba bonahala hoba ba batla moo e tla ba habo bona. Re batla moo re tla etsa dintho jwalo ka Edeneng, re fumane ntho engwe le engwe mahala, re fumane ntho engwe le engwe ka thato ya Modimo. Temanang 12 re fela ho jane ba ne ba sa hopotse lefatshe leo ba faletseng ho lona, ba ne ba na le sebaka sa ho kgutlela ho lona. Modimo ka mehla yohle ha a kopana le wena, ha a kopana le motho, o mo tlosa nthong ho mo kenya nthong, mme le hore mona o ntse o ena le monyetla wa hore ha o sa kgotsofalle eo Modimo o fang yona, o kgutlele ho yona yane eo o ntsong o etsa maoba le maobane. Abraham o ntse a na le monyetla wa ho kgutlela naheng eo ho itsweng a tswe ho yona. Isaka le Jakobo le bona ne ntse ba na le monyetla wa ho kgutlela ha bo bona moholo, ba tlohele ho phaila le ho hintela le lefatshe leo ba neng ba le ho lona la Kanana. Ba ne ba ntse ba ena le monyetla oo, empa ba itshwareletsa ka hore mona re bafiti, re baeti, re bajaki, re lebelletse le hae le tlang. Mme ba neng ba ntse ba tsamaya ba re ha re na kgutlela ha bo rona, re tla dula tshepong ena, re ntse re tshwere hore dinako tsa ho dula malaeneng tsona di tla fela. Empa jwale ba lakatsa lehae le fetisang ka molemo e leng la lehodimo. Ke ka baka leo Modimo o senang dihlong tsa ho ipitsa Modimo wa bona, hobane o ba lokiseditse motse. Modimo o lokiseditse bana ba hae, nna le wena re keneletse, o re lokiseditse motse wo ka ona ha re dumela ho Jesu Kriste. Mohla a tlang kgetlo la bobedi a tlang ho re kenya motseng oo. Kriste o tla re kenya motseng oo. Ha re tswele pele ka tumelo, Moshe ha se a hodile o hanne ho bitswa mora wa moradi wa Faro. Hore menyetla ka nyenana e hlahele bo Moshe fela
ha tswallwa Egepeta, ha tswallwa lapeng la borena Egepeta, o itswalletse kwa, mme o tla mo a nkuwe ka adoption mehleng ya rona ha re bolela morao tjenana, a tla ka certificate sa adoption e seng sa tswalo lapeng la Faro, ebe o fuwa monyetla wa hore ebe morena le Faro ya hlahlamang, empa Modimo a mo kgantshetsa letlotlo le tlang. Ke mona moo temana ya Bahebero iseng e re a hana ho bitswa mora wa moradi wa Faro. Temana 25 e re ampa ikgethela ho tshwengwa le setjhaba sa Modimo, e seng ho thabela menate ya dibi e felang ka pele. Ya ba moshe mona o tlameha ho etsa qeto hore tjhe ha ke na tla thabela ho dula mona malaeneng, le haeba ke fuwa duplex kapa ke fuwa ntlo e kgolo ya tropo e nang le ntho tsohle, e sa hlokeng letho, ke fuwa le basebeletsi ka tlung ya ka, ke fuwa le ma security gating, ke fuwa le di allowance tsa di fonofono, ke fuwa le di allowance tsa di eng, ke kgannelwa le koloi, ke na le driver, empa nke ka amohela ho dula mona. Nako ya ka ya ho dula malaeneng ha ke na e amohela ka tsela yena. Di lekane dinako tsa ho dula malaeneng, di-benefit tsohle a di siya, a di lebala, hobane o na inka e se wa lefatshe leno. Ho thwe a kgolwa temaneng ya 26 hoba sekgobo sa Kreste ke monono o fetisang matlotlo a Egepeta, hobane o ne a tadimile pele, o ne a tadimile moputso, a bona hore menono ena ya Egepeta ke dintho tsa nakwana, ke dintho tse tlo feta, ke dintho tse tla fela. Ha ke se ke ka thabela menate ena ya nakwana, ke shebe pele moo ke lokiseditsweng bodulo teng. Mme ha a sheba bodulo ba bolokiseditsweng, a sheba bodulo bo Egepeta e mo fang bona, a bona hore bo lokiswang ke Kreste ke bodulo bo fetisang bona ba Egepeta makgetlo a ka balwang ha dikete. A ikgethela hore ka motsotsonyana ona ke tla tshwenyeha, ke tshwengwe. A re di lekane dinako tsa ho dula malaeneng a Egepeta, ke sala bana ba Israele morao, ke tsamaya le bona. Jesu Kriste ha a fihla a bua le barutwa ba hae, ba dumela hore mmuso wa Modimo jwale o tlile. Kriste o tlo ntjhafatsa dintho ha ba sheba tsela eo a neng a sebetsa dintho tsa hae ka yona. Empa ha re bala mona bukeng ya Luka kgaolo ya 24 temana 21, re bona hore ho ba le ho swaba ho barutwa ba hae. Ha re bala temana ya 21 mona ho Luka 24, temana ke ya 21. Ha ba tsamaya bahlanka bana kapa barutwa bana tseleng ena e ya Nyemausi, ba kopana le Jesu wa ikgakantse a tswile bafung, ho shoha hae ho ne ho ba tliseditse maswabi. Mme ba re ha ba buisana, ha ile rona re ne re tshepile, hobane ke yena ya tla lopolla Israele. Le ha ho le jwalo, e se le letsatsi la boraro taba tseo di etsahetse. Re bua ka lefu la Jesu le menyenyetsi ya hore o tsohile bafung. Bana ba tsamaya ba ya mo baneng ba ya teng, ha re tsebolelle hore na ba ne ba ilo etsang mona mo baneng ba ya teng. Empa ke dumela hore ka lebaka la maswabi a neng a batletse, ba ne ba re ha ke re tlohe mona Jerusalema re ikele sebakeng se seng moo ditaba tsena tsa Jesu di kekeng tsa re tutufalla, moo ditaba tsena tsa Jesu di sa buweng ka tsela e re hlabisang dihlong, hobane ka nnete re swabile, re ne re sa lebella hore a ka shwa. Ba re ha ile rona re ne re tshepile hore enwa he ke yena ya tlo lopolla Israele. Jwale ha ile mona a shwele, ebe ho tlo etsahala jwang? Ba sutha sebakeng seo hore ha ke re ilo pata dihlong tsa rona motseng o mong. Empa ha ke re kgutle, re shebana barutwa ba ne ba utlwisisa seo Jesu a neng a se tletse na. Ha ke re kgutlele bukeng ya Mateu kgaolo ya 20 temana 17 ya 22, mona Jesu ke kgetlo la pele kapa ke kgetlo la boraro a bolela matshwenyeho le lefu la hae, a jwetsa barutwa ba hae. Ha re bale temana 17 e re ya re ha Jesu a nyolohela Jerusalema, a sa le tseleng, a nkela barutwa ba hae ba 12 ka thoko, a re ho bona, bonang, re nyolohela Jerusalema, mme mora motho o tla nelwa baprista ba baholo le bangodi, ba tla mo ahlolela lefu
ba tla mo neela baditjhaba hore ba mo some le ho mo shapa le ho mo thakgisa sefapanong, mme o tla tsoha ka tsatsi la boraro. Taba tsena ba ya di tseba, empa ho shweng ha hae ba di lebetse. Empa e re ke re ho wena, ka ha tumelo ya bona e ne le hore Jesu o tlo ntjhafatsa le ho lopolla Israele, ba ne ba sa enke ena ya hore o tlo shwa. Ha ba bona mehlolo e etsang, ba utlwa bua ka lefu, ba utlwa ntho tse sa kopaneng, ba re ya matla a kang a ka hla a shwa na. Temana 20 ya ba ho tla ho yena mmabara ba sebitiya, aina le bara ba hae, mme a khumama a kopa ho hong ho yena. O qeta ho ba bolella hore ke tla shwa, ke tla thariswa, ke tla shapua. Temana e latelang, mme ke yena o tla ka bara ba hae ba babedi. O na le kopo e kgethehileng eo a tlo e etsa ho Jesu, mme kopo ena e tla o makatsa hore na o utlwile taba tse Jesu a di buileng pejana a kena mo. Temana 21 Jesu a re ho yena o batlang, eo a mmolella a re, a kore bara bana baka ba babedi ba dule mmusong wa hao, e mong letsohong la hao le letona, e mong ho le letshehadi. Mona ke mo ke batlang utlwisise mmuhi wa ka hore batho bana ba ne ba tsamaya le Jesu, batho ne ba sa utlwisise thumo ya hae. Ba tsamaya le yena, batho ba na le ditabatabelo tsa bona ka Jesu enwa yeo ba mo latetseng. E le ntho eo re ntseng re etsa le nakong ya hona jwale, hore re ba Kristi re latetse Jesu ka ditabatabelo tsa rona. Bebele re a e bala, e re jwetsa ditaba tse itseng, rona re hlahisa mmala o fapaneng le o ro badileng Bebeleng, le o Bebele re laelang ona. Jesu ke enwa o bua le bona hore ke ya thariswa bana beso. Haeba ha ke tsebe haeba ho na le trone e tla bewa tharisong ya hae, ho na le boemo bo tla bewa tharisong ya hae, ho na le tlotla e tla hlaha tharisong ya hae. Batho bana ba hlaha ka tsela e kang ha ba utlwe na Jesu o bua kang. Ba na le seo ba se bonang ho yena hore ya etsang mehlolo e tje o theya mmuso, re ya mo latela. Jwale mme Mmasebitiya o lokisetsa bana ba hae botona le pele mmuso o thewa. O ipalle taba tseno ha re tla di siya mono. Jesu a araba re ha le tsebe seo le se kopang. Ha o ipalla taba tseo o tla utlwa kana Jesu o iqetetse jwang. Fela jwale ka bokgutshwanyane mona o ba siya ka hore o kopa ntho eo o sa e tsebeng, kapa o kopa ntho eo o sa e utlwisising. Mme taba ena e ne se ho bana ba Sebitiya fela, e ne le ho ba rutuwa ka kakaretso. E re kgutlele moraonyana. Ha re kgutlela moraonyana bukeng ya Mateu, Jesu ha a bua ka ho shwa ha lekgetlo la pele, Mateu chapter 16 verse 21 to 23. Mona ho ile ba ho etsahala taba tse thatanyana mona. Ha re e bale. Mona ho temaneng ya 21 ho tloha mohlangong Jesu a qala ho hlalosetsa barutwa ba hae hore e ka kgona e Jerusalema a utlwiswa bohloko bo boholo le ke baholo le baprista ba baholo le bangodi, mme a bolawe a nto tsoha ka letsatsi la boraro. Utlwa fela, empa Petros a mo nkela ka thoko, a qala ho mo kgalemela. Utlwa Petros wa kena tabeng tse hore Jesu e ka go bua taba eo re sa e latelang ka mora hao. O bua taba e fapaneng le dikelellong tsa rona ka wena. O bua taba e hole ha re ntse re le ka mora hao mona. Ntho e jwalo e ke ke a etsahala. A re ho yena ke Petros, morena o ikutlwele bohloko tse jwalo di keke tsa o hlaela. O mpa se tlo ho qetella ka hore e seng ke ntse ke le teng ke le Petros, re ka lwana ho kgaoha mo o kgwehlang, e seng ka wena Jesu ka mo go boneng le ho tseba ka teng. Jwale Jesu ha araba temaneng ya 23 o reteleha ho Petros, o re ho yena, tloha ho nna Satane, o kgupiswa ho nna. Hobane ha o utlwe tsa Modimo, o utlwa tsa batho fela. Jesu a kgutlisa a kgalemela yena Petros eno. Ke Petros eno a bomme le bontate le ka hopolang hore ha Jesu a tshwarwa kwana serapeng sa Gethsemane, ha a fihla a tshwarwa ke yena ile ngantsha sa bole, e leng hore Petros o ne ntse a dutse mantsweng a hae hore o tla lwanela Jesu, o tla lwanela hloho ya Jesu. Mme re a e bona ha a fihla mono, ha o sheba mono hore o ile a lwana ntsha sa bole, a kgaola motho tsebena ke a ebe a kwana. Hobane kutlisiso ya hae ne le hore Kristi o theya mmuso hona jwale.
puso ya lefatshe lena o e fedisa hona jwale. Empa ha re potlake re atamele taba tsa rona hore Jesu ha nako ya hae ya ho shwa e se e fihlile, o bitsa barutwa ba hae, wa bitsetsa selallong, kgaolong ya Johane kgaolo temana 13, pele re kena temaneng ya rona ya sehloho hape, re bile re lokisetsa ho phethela. Ha ba fihla mona, o ba memela selallong, o hlatswa maoto a bona, o etsa mosebetsi ona hore jwale ekare ke farewell, ho etswa tumedisano, ho etswa tshebeletso ya ho qetella ba le mmoho. Mme ha o bala ho Mareka kapa ho Mateu, ke moo Jesu ha kopano ena e qala, o tla e qala ka seleleka sa hore ke lakaditse ruri ho ba le nako e kang ena le lona pele ke tlosa ho lona kapa pele ke shwa. Ke lakaditse ruri ho ba le nako e kang ena hore re ke re dule fatshe, re ke re be le selallo sena, re ke re je ha mmoho, re ke re be le kananelo ya boina mmoho. Empa ha re bale moo re tlang teng ke hore ha tsena tsohle di etsahala, Kriste o ile a thukola maikutlo a bona, mme le bona ba fela ba thukoleho. Temaneng ya 10 hore kgaolong ya 13, lona le hlwekile empa e seng bohle. Taba ena ya thukola barutuwa. Temana ya 18 hore ha ke bue ka lona kaofela, ke tseba bao ke ba kgethileng. Ha o ya ketelong ya temana e re, ya jang bohobe le nna o nthahile ka serethe sa hae. Taba ena ya etsa hore ho hlonangwe ho feta ka hara seemo sena sa dijo. Batho ba neng ba ena le maemo a mangata dikelellong tsa bona ka Jesu, puo ena ya etsa hore ba kgutlele morao ho ntho tse a di buileng, hore ha e ka ekare motho eo natile ehlile o tla ya shwa tje, ha e ka motho eo ha etse ntho tse re lebeletseng hore a di etse tje. Jwale ebile hore ya tlang ho moyeka o teng ka hara rona ka mona, hore ya tlang ho moyeka o teng ka hara rona ka mona. Ebe ho tla etsahala jwang? Temana 21 o se ya re, itse ha a buletse taba tseo a sisimoha moyeng, a tiisa re ka nnete ke re ho lona e mong wa lona o tla nkeka. Ke yona taba ena e ileng ya etsa hore jwale tension e be hodimo ho feta ka hare ho tafole eno, ya etsa hore batho ba neng ba dutse ba eja ka thabo qalong, jwale ho ja ha bona ho ntse ho ya pele ebe e ba ho bodutunyana. Temana 22 ya ba barutwa ba tadimana, ba tsielwa hoba o lekanya mang. Mme ha o bala ho tswela pele o tla ithuta hore ba ile ba nna ba botsana, a ke nna ho fihlela ho a o qetela. Mme taba tsohle tsa nna tsa dula tsa fihla ho Judas, eo re tsebang hore na ho ile ho etsahala jwang. Empa ha ke na ya tabeng tsa Judas hangata haholo, ke mo feta jwalo fela hore itse Judas ha qeta ho tswa ka monyako, Jesu a qeta ho bua mantswe ho yena, ba setseng ka tlung ba lekanya hore ka nna ba ka ha enwa ke ramatlotlo wa rona, ho itswa ile re ka ntho e nngwe rona ha re sa le mona re ja. Empa Jesu o bua ka eng? Temaneng ya 36 Simon Petros ya re ho yena, morena o ya kae? Jesu a mo araba re, mo ke yang teng o ka sitwa ho ntatela jwale, empa ha morao o tla ntatela. 37 Petros ya re ho yena, morena nka sitwa ke eng ho latela jwale? Athe ke tla tela bophelo ba ka baka la hao. Petros a iteta sefuba hape, jwalo ka ha ile a ema moraonyana ho Mateu 16 kwana, hore ke tla ema, ke tla shwa le wena. O ntse a tswela pele ka taba eno. Jesu wa mo araba hore o tla tela bophelo ba hao ka baka la kana. Ka nnete ke re ho wena, mokoko o isolle o tla be o se o ntatotse hararo. Mme ke boemong bona ho seng ho ena le pherekano e fetisang jwale. Judas o tswile, Jesu o buile le yena ka tsela sa utlwisiseng barutwa ba setse, ho Petros ya setseng a itela hore yena o tla latela Kriste ka thata, ho thwe ho yena o tla ntatola, mme mokoko o tla lla. Pherekano ya ba e feletseng. Empa ha re fihla kgaolong ya Johane e leng mo taba tsaka di leng hona teng ha re tla qetella, temana 14 kgaolo ya 14, Jesu o qala ka hore pelo tsa lona di se ferekane. Hohle hona ho ntseng ho etsahala le tsa ho utlwisisi se ferekaneng, ho le lokelang ho etsa lona dumelang ho Modimo le ho nna le dumele.
meaho e mengata ka tlung ya ntate, hojane ha ho jwalo nkabe ke le boleletse, ke ya ho le lokisetsa bodulo. Mme tla re ha ke se ke ile ke le lokiseditse bodulo, ke tla boela ke boye. Jesu o re ke tla boela ke boye. Ke le nkele ho nna hore moo ke leng teng le lona le be teng. Mona Kriste o lokisa pherekano e dikelellong tsa barutuwa hore mmuso ha o etswe hona jwale, ha jwale ke lokela ho shwa tefelo ya dibe tsa lona, ke lokela ho thariswa, ke le etsetse pheko. Ha ke se ke tharisitswe, jwale ke le lokisetse bodulo. Mme ha ke se ke ile ke le lokiseditse bodulo, ke tla boela ke boye. Ke ka nako yena molaetsa wa bo Paulos le bo Petros o lokelang ho tsitsa tabeng ya hore mona jwale ha re hae, dinako tsa ho dula malaeneng di fihlile pheletsong, dinako tsa ho dula malaeneng a lefatshe lena ho sa tsotelle hore na re di kamoreng tse kae tsa malaene di fihlile pheletsong. Ho tla hwa Jesu ha re ya bukeng ya Baroma kgaolo ya 13 11 le 12, re tla ithuta hore ho se ho le haufi ho feta pele. Ha re bale le disetse teng temaneng ya 11 bukeng ya Baroma, ka hobane re tseba dinako, hoba jwale se le nako ya ho tsoha borokong. Hobane ha ile ka jeno poloko e haufi le rona ho feta mohla re dumetseng. Paulos o ngotse taba tsena lemo tse 2000 tse fetileng. Re mona selemong sa 2021, mme re bua temana ena hore haeba Paulos ka nako yeno o re poloko e haufi ho rona ho feta pele rona ba phelang 2021, ebe poloko e haufi le rona ho feta hakae ruri ha o sheba temana ena di lekane dinako tsa ho dula malaeneng. E fihlile jwale nako ya hore re amohele Kriste ya tlang ho tla neng kapa neng. Temana 12 re bosiu bo se bo yasa, letsatsi le se le atametse. A re lahleng ke hona mesebetsi ya lefifi, mme re apareng dihlomo tsa lesedi, ha re kgaohaneng le dintho tsa lefatshe lena. Bukeng ya Bafilipi kgaolo ya 3 temana ya 20 o a tswela pele Paulos o re empa wa rona motse o mahodimong, e leng moo hape re lebelletseng ho kgutla teng ha mmoloki Jesu Kriste morena. Yela ya hore Kriste o thea mmuso ha na le lefatsheng e fetile. Barutwa ba sokoloile, barutwa ba fetohile, ba se ba bua ka hore wa rona motse o mahodimong. Kriste ha ona sa tla ho lokisa lefatshe lena ho le etsa parateisi, o ne a tlile mona hore etsetsa pheko, hore lokisetsa bodulo bo tlang. Mme kaofela re ka bua hore wa rona motse ha o mona o mahodimong, mo re lebelletseng Jesu ho kgutla kapa ho tla hona teng. Mme re ka bua ra re di lekane dinako tsa ho dula malaeneng. Jwale yena e se le nako haufinyane, mohuo o tla utlwahala. Bukeng ya Tsholo kgaolo ya 1 temana ya 7, mohuo o tla tjho hore bonang o tla ka maru, mme mahlo ohle a tla mmona le bona ba mo hlabileng. Mme ba mefuta yohle ya lefatshe ba tla swaba ka baka la hae. Amen. Mohuo ona haufi o tla utlwahala, bonang o tla ka maru. Mme ha mohuo ona o tla lokiswa ba Kriste, molaetsa wa ka o mong ho lona ke hore fela di lekane dinako tsa ho dula malaeneng, e lekane nako ya hore be re dutse fatsheng lena, re se re batla re entse ha bo rona, re se re batla re ipapisa le ba lefatshe lena, re se re batla re fetoha basomi ba seng ba re ho neneng ho ntso ho thwe tla Jesu haufinyane. Mohuo o tla utlwahala o re bonang o tla ka maru. Tsoha ngwaneso borokong ba hao, tsoha ngwaneso moo o leng hona teng, mohuo ona o tla utlwahala haufinyane. Mme Isaiah 25 temana 9 o tswela pele hore ka tsatsi leo ho tla thwe bonang ko modimo wa rona wa re o tshepileng hoba o tla re boloka. Ke yena Jehova yeo re mo tshepileng a re nyakalleng, re thabele topollo ya hae. Mohuo ona o tla utlwahala haufinyane, e seng kgale. Bonang o tla ka maru, bonang ko modimo wa rona
o re o tshepileng mohuo ona o tla utlwahala ha o ntse o emetse mohuo ona a ko iketsetse mohuo wa thego ena ya letsatsi la kajeno di lekane dinako tsa ho dula malaeneng di lekane dinako tsa ho dula re iketlile re ntse re tsamaya re nyolosa re theosa le tsa lefatshe lena re se serious kapa re phathahane le tsa lefatshe re tlohetse thomo ya Kriste di lekane dinako tsa ho dula malaeneng. Ha o bala Psalm ya 50 mana boraro le ya bone e re wa tla modimo wa rona o keke wa khutsa o ya tellwa pele ke mollo o timeletsang o tetswe hare ke sefefo se tshabehang o bitsa mahodimo a hodimo le lefatshe hore di tla kahlolong ya setjhaba sa ona o re mpokelleleng barutwa baka e leng bohle ba entseng selekane le nna ka sehlabelo ho tla hwa pele wa Kriste ho ne ho tloetsa selekane le rona le modimo mme a re amohela sehlabelo seo Kriste a re etseditseng sona jwale re lokela ho sheba kwana motseng o go lokiseditsweng hobane wa tla haufinyane ntho nka e tshong ho wena ngwaneso ke hore di lekane dinako tsa ho dula malaeneng ha kena ditaba tse ngata le tsatsing la kajeno le ho ja nako ya hao ho feta monana taba ya ka e re fela di lekane dinako tsa ho dula malaeneng. Petros ha bua tabena bukeng ya pele lengolong la hae la pele kgaolo ya bonete mana boraro ha bua le ba Kriste ka nako yeno o re hobane di lekane dinako tse fitileng tseo re di phetseng re ntse re etsa ho ratwang ke baheteni bomme le bontate di lekane dinako lefatshe lena le introduce ntho e ntjha tsatsi le tjhabang le le dikelang ho etsuwa ntho tse ntjha mehlaena kaofela ho tjhentshwa fashion ka mefuta jwale ke re jwalo ka Paulos di lekane dinako tse fitileng tseo re ntseng re etsa ho ratwang ke baheteni bana ba bitsa dintho ka mabitso ba bitsa di-shower baby ba hlatswa bana le pele ba hlaha ba etsa di-party ka mefuta ya tsona ba etsa ditunosa party dintho tsa lefatshe lena di keke tsa fela mohuo wa theoha letsatsing la kajeno o hlahang mona Sesotho Sermons and Programs o re di lekane dinako tse fitileng tseo re di phetseng re etsa ho ratwang ke baheteni ha re ne re itsamaela ka botswa le ka ditakatso le ka botahwa le ka meharo ya dijo le ya dino ho tauwa lefatshe le kaofela ho tauwa ka ntena le ka ntena wa ba bui buda sa re ha o so bone mokete o sena nama o ile mpa sia jwala le tse ding fela pineng eno ya hae mokete ha o etsuwa morao tjena ke re ho se ho hana le wona wa ba Kriste dijo dino ba itlopa tshebetso tsena tse mpe kaofela di lekane dinako tsa ho dula malaeneng wa tla Jesu haufinyane o tla utlwahala mohuo mme ha e paka taba ena bukeng ya tshenolo chapter 22 mana 17 20 le 21 o re moya le monyaduwa ba re tloho le a utlwang a ke a re tloho le a nyorilweng atle le a ratang a nke fela metsi a bophelo modimo o batla hore kgutlisetsa boemong ba tshimolohong Edeni serapeng moo dintho di neng di fumanwa mahala moo dintho ke itseng ka Sesotho di ne di tunositse di fumanwa jwalo fela modimo o itukisetsa hore a re ise boemong bo hape mme ke ka hona re ntse re hua re di lekane dinako monyaduwa mona o se ya boletse tloho le wena ya utlwang kena mohuong ona o re tloho ke mana ya 20 ya pakang ditaba tseo o re ke tla ka pele amen tloho morena Jesu ngwaneso ke o siela mantswe yana hore mohau wa morena wa rona Jesu Kriste o be le lona bohle ha re ntse re itukisetsa ho tla hona wa Jesu Kriste re nka mohuo ona o motjha di lekane dinako tsa ho dula malaeneng re re wa tla Jesu haufinyane o tla utlwahala mohuo bonana o tla ka mafu modimo a ke a hlonolofatse mme a re etsetse ka ho loka ho fihlela mohuo o re ba karolo ya ona amen 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 moruti wa ka re ya leboa ka nnete ka thuto e monate eo morena modimo a re fileng yona ka molomo wa hao morena a dule a ntse a o hlonolofaditse moruti wa rona mohu ya motle o ikutlwetse hore na moruti o ne a bolelang hare
di fedile di fetile dinako tsa ho dula malaeneng ha e sa le nako jwale ke nke le ke shebe leboteng lena la hao la di-comments he wena mmohi hona o itseng mme nkgelleng ntshema mono ke a mo bona o itse fela amen mme Luyanda Bokang Molotjwa o re jo amen ena thero ke ya jwale matla a sega a busa lefatshe lena lohle empa ruri morena wa lefatshe lena re ke behe mono morena wa lefatshe lena o se a hlotswe re hlolohetswe lehae la rona hobane wa rona motse ke o mahodimong moo ho ikahetseng teng ho loka le kgalalelo mme Karabelo Makgatsane o re morena Jesu a re thuse hore ha moho o utlwahala ra be re lokile mme Agostina Methuko o ngotse fela mono come Lord Jesus ke tsona di-comments tseo re nang le tsona moruti wa rona ha hona dipotso ha hona dithapelo ko bontsha hore ka nnete hlile o thitsitse teng ditaba tsa hao di utlwaetse moruti wa rona mme re leboha morena Modimo ka ke hona ha e le nako ena re fihlile pheletsong moruti wa ka ke tla kopa hore o re ise to the prayer garden o re lead thapelong ena e kwalang tshebeletso ena ya hoseng hona ke fetisetsa ho wena moruti o ka rapela babuhi ba kgabane Modimo wa rona di lekane dinako tsa ho dula malaeneng ntate re fe moya wa hao re se ke ra eba le kgotso ya ho phomola re sa re letho ho lefatshe lena re le binele hore di lekane dinako re le rerele hore di lekane dinako re le etsetse mefuta ena yohle ya dipale hore re ba tsosolose hore di lekane dinako Modimo wa rona lefatshe le tswile le lona ka morena wa lona ho bontsha hore mona ha se ha bona re nke mohuo woo ha ba itswile letsholo le rona re tswe letsholo re di lekane dinako tloho morena Jesu re fe matla boloka lenaneo lena boloka bamamedi ba lona boloka bahlophisi ba lona re boloke re le bareri ba lentswe la hao re thuse morena wa lefatshe lena a se ke a re reka mme a re rekela ho sebetsa wa hae mmuso re thuse re fe matla re tiisetse tumelong re nne re huwe o atla morena wa rona o atla Jesu ho se o se o kae mohuo o tla utlwahala bonang o tla ka maru re etse karolo ya batlang ho huwa re bonang o tla ka maru re etse karolo ya batlang ho thabela ho huwa ho re bonang ke o Modimo wa rona o re o tshepileng a re thabeleng topollo ya ona re boloke morena wa rona ho fihlela re ba karolo ya mohuo o re huwa ha jwale re fe matla le tumelo ka Christ Jesu amen 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 ka nako ena e re ke nke monyetla wa hore ke lebohe wena mmohi e motle wena eo lenaneo lena le leng mona le ntseng le etsahala ka lebaka la hae re leboha tshehetso eo ntseng le re fa yona le thahasello e leng ntseng le na le yona ho thuto tsena tseo re ntseng re fana ka tsona haeba hona le thuto efe kapa efe e utlwang eka o ka rata hore re tle re bue ka yona kgotong le tlang kapa matsatsi a tlang o tlo re ngolle hona le boteng lena la rona la Facebook kapa la YouTube o re ke kopa le ke le bue ka lenyalo kapa ke kopa ke le kgutlele ho ya COVID kapa ke kopa le tle le bue ka ho tla ha bobedi ha morena Jesu hape kapa ka eng o tlo bolele haeba ona le eng kapa eng o ratang hore re tle re bue ka yona hobane lenaneo lena le teng ho tla thusa le ho arabela ditlhoko tsa hao mmohi e motle ka nako ena ke tle ke nke monyetla wa hore ke lebohe hape le ba ntseng ba eme ka moraka ka mona e leng ntate Seiso Mokuditi ntate Kwantlane Molefi le ntate Moribe le Thapa ba ntseng ba di penya dikolopo ka morao ho nna ka mona nna ka lebitso ke ntse ke le Thapelo Letete ke re ho wena hoseng hona di lekane dinako tsa ho dula malaeneng
ke nnete Morena Jesu wa tla ho fihlela nako e tlang ha re teana wena mmohi e motle ka nako e tshwanang ka tsela e tshwanang Morena Modimo a dule a ntse a hlonofaditse. Amen.